بشا چارم ایجار امورن سر چیروکا ابلحادی اخته آنگو شمشمی سرباز دبیجه لشکر جمرا بانگلوی کسی که دوش شمشمی نامه آنی بو بکن ابلحاد تی نوا دری سلاوه که دده و دبیجه فرمو از بینی تی بانگل من کریه سرباز ابلحاد تو زانی لشکری ارکا هر ظلامیه و کارکی پیروزه جی دبی هر ظلام به ارکا خو بینه جه مروب للشکری هینی شر دبه مروب هینی بکارانی نا چکان دبه و یا هری گرینگ جی مروب هینی خواه پاراستنه دبه ما نوسایه ابلحاد وکی کو ببیجه راست سر خود دلاقینه سرباز ابلحاد تو ظلامه کی پاقش جیر و زانایی جی جنها و پیوا توی لگل من بی توی اودام پاقش بکی و چایا من چکی جبر کو گله کی میوانن من تین توی هر روز روی خود کر بکی تفهم کر نوسا ابلحاد جاردن به ارینی سر خود دلاقینه هیدی ابلحاد بوبو لشکر عثمانیان لیهیشی وی تم لسر مالاوی لسر زاروک و سوال انوی بو ابلحاد للشکری نیزی سالکی لدو خو هشتی بو جی سال 1914 هم در باز سال 1915 هم بوبو و هینجی لآمده جی عثمانیان را لشکری دکر ابلحاد دبر ظلامکی جیر و جهاتی و راست بو سرباز او کربو ارکتار بیلوگی جی جبر کو پی باور بوبو چکی دناب ده هر تشتی خور را دستی وی کربو جبر شر جهان یکمین دستور درکتنا چارچی جی هاتبو قدخه کرن و لشکری بوبو وکی گرتیگهی لدر وی لشکری چی به قومیه های تو کسی جی چیند بو جبر بان سدمان ابلحاد تم خمگین بو روژه کی جهبال خوره و هاد بیجه بان شبان از خونین جدا جدا دبینم از دخونین خدا گه جزناران دکبم گه دگولا آبدا دخنقم و جار جارانشی لشکر من دکوشن گلو تشتکی هاتیه سری مالباتا من هبالی وی دبیجه اف خونن دبی تو زیده ج خونان باور نکی که خون راست بونا نها کس ما نمابو لی دلی وی وسا ندگود دگود قید دنابا دلی وی ده تشتک قطیه تم خمگین بو روژه کیج روژن بوهاری بویه و روژه ابلحاد جبو درکتنا چارچی دستور تایبه دگره و درته چارچیه لچارچی جی لقا یکی شمشمی یکی گندی خوی کرد دبه ابلحاد دماوی گندی خود دبینه وکی که خزمه که خوب بینه او قاس که بخواش دبه اما دجه ده خود دابجه سوتی گندی خوی یه کرد و وی ماش دکه پشتی مرحبا و لحف پرسینه ابلحاد جه دپرسه دوزانی ابو نیزی ساله کی که های من جگن تنهیه گلو لگن چه هیا چه تنهیه یه گندی سری خود خبر خواه قاسه که وسا بیدنگ دمینه و خواب خواه دبیجه مالا و خرا کرن و هینجی تو لشکر وانی ظلام دارکه کی دستان ده ارده ده کوله و خواب خواه و ها دبیجه نا که های ویج بی بویره همویا او قاس آرام تب ندگریه وسا دخویه که به هویتیه نه حسیه ظلام دارک ده دستان ده و هینجی ارده ده کوله ابلحاد دبیجه کریب کانی وی دارکه دست خود باویجه و جمره هنکی قالا گند بکه لگون چه هیه و چه تنهیه ظلام دارکه دست خود داویجه و لناوا چابن ابلحاد دنیره دخوازه جرا ببیجه لیدکه و ناکه نکاره به هویتیه بینه زمان ظلام حکومی سرهف دکه و دنابره ببیجم آن نبیجم ده دچوتی حتی که بریاره خواه دده و خواه بخواه دبیجه واللهی گوتن جنه گوتنه چیتره و دست به گوتنه به هویتیه دکه ظلام ابلحاد تجبان را لشکریه دکی لیوان جوه کسی کساخ نشت همو کشتن و هنجی تجوان را لشکریه دکی ابلحاد تو به هر دو اولان دکی نها تو راست بیجی یا نه ظلام بله ابلحاد از به هر دو اولان دکم که از راست بیجم ابلحاد جمالبات من جدور در و جیران من جی ظلام از نه باورم کسی که ساخمایه که جوه کسی ساخ بما تقاض امید به بحثیانه به تنه دبیجین جنا رئیس حقاته ساخمایه
Di komkuşiyê de seyroya dayîka Reşîd, seyroya Muxtar, ango seyran a Kurd bi destê xatê digire û wê ji nava qefla jin û zarokan xelas dike, heta dibêjin seyro tif dike nava çavê wî serbazî û bi milê xatê digire û wê ji wir dibe. Bigore ez bi tenê ew qasî dizanim. Ebilhed wekî ku qet tiştek nebûye radibe ser xwe, xatir ji gundiyê xwe dixwaze û berê xwe dide leşkeriyê. Yekser diçe oda serbazê xwe, diçe odaya serbazê ku pir jê hez dikir. Di wê serdemê de baregehên leşkeriyê li deriyê Serayê li nava Sûra Bajêr li nava Sûra Hundurên bûn û avahiyên dewletê yên fermî jî wekî girtîgeh û Seraya Valiyê Amedê ya Doktor Reşîd Paşa jî li wir bû. Reşîd Paşayê ku fermana ji Stenbolê hatibû, fermana qirkirina Ermen, Sûriyan, Keldanî û Yaqubiyan û wî jî ev ferman dabû destê wan serçeteyên bêdîn û bêwîjdan, Ebilhed yekser diçe oda fermandarê xwe. Demançavî tevî sê jarjûr, çend pakêt fişek û çend pakêt jî tûtûna tekelê hiltîne û derdikeve derve. Diçe ji çarşî jî 4-5 nan ji firinê dikire û berê xwe dide şimşimê. Ebilhed wekî sewsan, wekî mirîşka bê serî dimeşe. Di wê meşê de bi hezaran tişt di hişê wî de tên û diçin. Piştî meşa roj û danekî digihîje gund. Digihîje şimşima wêran. Dema tê pişta gund, li pişta gund leqayî şivanekî tê û diçe cem şivan. Ebilhed, merheba şivan û şivanê pezê reş tişkûyî û ev pez pezê kên e. Diyar bû ku hinekî biyanî hatibûn li şimşimê bi cih bûbûn û şivan jî şivanê wan biyaniya bûye. Ne Ebilhed şivan nas dike û ne jî şivan wî. Ebilhed, ji kêngê de ye tu li ber şivaniyê dikî. Şivan, bû du heybûn nîv. Ebilhed, tu min nas dikî ne wisa? Şivan, niç. Ebilhed, ez ji vî gundî me û navê min jî Ebilhed e. Ji min re dibêjin Ebilhedê Oxtê. Şivan, belêke ku min navê te bihîstiye. Serê we sax be, tu ji leşkeriyê têyî ne wisa? Û serê xwe dixe berxwe. Qasek wisa bêdeng dimîne, paşê qutiya cixarê ji berîka xwe derdixe de destê Ebilhed û dibêje keremke ji xwe re cixarekê bipêçe. Ebilhed qutî ji destê şivan digire, cixarekê dipêçe, pê dixe û dibe kuxta wî. Diyar bû ku ji mêj ve tûtûna qaçax nekişandibû. Bi pişta destê xwe hêstrên çavên xwe paqij dike û ji şivan dipirse. Niha tu pê dizanî, bûyer çawa dest pê kiriye û çawa bi dawî bûye, tu dikarî ji min re bibêjî. Şivan serê xwe dixe berxwe û tu deng ji xwe nayîne. Ebilhed car cincê dipirse, kanê ji min re bibêje, ma jin û zarokan jî kuştin van Xwedê nenasan. Şivan car din serê xwe dixe berxwe û wisa bêdeng dimîne. Diyar e nikare bê hobîtiyê bîne ziman. Ebilhed li min binêre û dilê xwe jî bi min neşewtîne. Bûyer çawa qewmî û çawa bi dawî bîye, divê tu ji min re sererast bibêjî. Şivan, ez ne li vir bûm, lê tiştên ku min ji devê gundiyên we bihîstiye, ez ê ji te re bibêjim. Serê xwe dixe berxwe û dest bi vegotina bûyerê dike. Dema qala bûyerê dikir, xwêdan ji rûyê wî di niqutê erdê. Heta ku axaftina xwe xelas kir, carek be jî serê xwe ranekir û li nava çavên Ebilhed nenhêrî. Wekî ku wî jî xwe sûcdar dihesiband, rabû ser xwe, kevirek avêt pêşiya pezên xwe, car din rûnişt û dîsên dest bi axaftinê kir, got: Bi qasî ku ez pê dizanim, zilam birbûn newala Dehlê, newala ku ji wê rojê û vir be, ji wê newalê re dibêjin newala Terman. Wan hemiyan li wê derê kuştibûn û jin û zarokan jî birbûn bergola Hilalê. Zarok hemû di golê de fetisandbûn û ji ber ku qîmişî fîşeka nekirine, jin jî bi sungiyan kuştine û axaftina xwe didomîne. Ez ew qazanim, Xwedê neyne serê tu ebdên xwe. Ebilhed radibe ser xwe û ji şivan re wiha dibêje: Ne te ez dîtim û ne jî min tu dîtî. Xatir ji şivan dixwaze û ber bi şikefta ku wê bi salan têde bimîne ve diçe. Li Şimşimê hinda tu kesekî wî nemabû.
نه دی و بابی وی نه هفجین و زاروکن وی و نه جی خزمکی وی جنها و پیبا دوست وی هری قنج بتنه چیا مابون لو مادگوت چیا پرسکه رویان چیا پرسکه بهیبیان چیا ستاره خریب و بیانیا تو هر و هر هبی چیا ابلحد دبیجه از چندکی لچیا ببینم حتانی که جخورا چاره کی ببینم و لوی گوری جی تب بگرم بریا لشکری دما کدچو برپر جخورا شکفتک دیتی بو شکفتا کجوی روژی و پیبه و بسالان تیدا بمینم شکفتا کوی ببه مالا ابلحد اختی شکفتا کنهاجی بناب قلقه ابلحد تی زانین شکفت هنکی بچوک بوله جهکی به اوله بو ابلحد دبیجه جبو که از نیزی شمشمه بمینم جبه شکفت چتر تو جهنینه دناوا خم و خیالان ده حتی قنطره چه چولو دمشه حتی بردبه شکفت جی ناسکنه شکفت کجوی روژی و پی و بوبو مالا ابلحد اخته ابلحد بی سکین یکسر دیچه بردبه وی شکفت و راد وستن شکفت دنی به زنار ده بو مرو به حسانی ندکارو بکتا هندره وی ابلحد بریار خود آبو حتی که آب لسر به هوبیتی زلال ببه و دوی شکفت ده بما دناوا شکفت ده هنکی پونشی حتی نیکوی دخورا چو پر و هندک چخاص رازا بو ویجی نزان بو دماش خوی شیار بو دید هندینا شبه لی چاخ شبه یه او جید نزانه تی بردر شکفتی و لعزمان چیک سایی دنیره لعزمان جی بلی سترکن بچوک سترکه که بلوخشی خویا دکر خواه بخواه دبیجه گلو اف سترکه ایباره یان یا سبیه ویجی ندزانی بو دگود که بیا من به اف نه سترکه سبیه چمکی سترکه سبیه آنگو سترکه گلوی جه دراقصه اف سترک سکانه نه یا سبیه هبه او تونه به سترکه ایباریه لدبه شکفت ده رو دنه و جخور سترکان ده هجمیره قدرک در باست به دنیره که سترکه سبیه جی خویا دکه جخورا دبیجه دما از جخور رابوم و سترکا کمونیت نه سترکا ایبارو نه جی سترکا سبهی بو او سترکا خاپینوک سترکا من بخوابو سر سبه بریا کروش دره جشکفت در دکوا و تی پشتا گند خودناوا دبیان دا بعد شیره و دسکنه لیلوان دران تو کسکی خویا ندکر ابلحد جبو که روشا گند باش فهم بکه هنه کیجی بر بگند بته و لروشا گند دنهره هیدی روژه جی سر خوش پشتا گره سور درخسته بو ایتینا خواه دابو بروش که چه حجرتونه ابلحد لروشا گند دنهره بیرانن وی یکو یکو دبرچاوین وی را درباست بن دناوا وان خیالان ده دخورا دچه دما که بخواه ده حسه لسر قرقولا ماله دیار چند لشکر و لپشتا مالا رشید سیروجی دوسه زارو خیا دکرن وکی دینه تو کس تونه بو شمشم نه شمشما بری بو دشبیا گنده کی پشتی اردهجه که دجوار دناواوی گنده کوی 405 مال بو و شینی وانجی بقاس 2000 کس بون نهاج بلی چند لشکر و دوسه زارو کن تو کس نما بو کانیا مزن کانیا که هردم کچو بوکان جی آب دکشاندن جی نها بتنا سر خواه مابو هنه کی جی دپونه جی زاروکیا خو خورتانیا خو دانی بیرا خواه و خواه بخواه و هاد گود خواهد تعالی پریزه هویتی جی نشانی من ده نزانم ایش من چی دخواست هنه کی جی دبنه سیا دارا مازی دار رونشت زاروکیاوی، خورتانیاوی و شبانتیاوی یکو یکو برچاوین وی را درباس دبون و جاردن دخوره دچو. دما بدنگ پس به بخواه دحسه روش لسر سری وی وکی تانور آگر رونشت بو و وی دخویدان دا کربو وکی آبو هشت بو. راد به سرخو و جاردن و دگره شکبتی و دگره مال خواه یا نیو مال. دفگر دا جخوره هنکی گیاد چنه. دینه لعرده رادخه و لسر بد زله که رازی. لی او گیای که لعرده را خستبو ببون وکی شوژن و دی جانه وی را دچون. ند هشتن که ابلحد اخته پیچه کی بجی رازی.
وکی که دبیجن خوا تاوی و باویا تی لی خوا برچیان نای. برچی بوبو و خوا ویجی ندهات و قرا قرا زکیوی بو. ابلحد و روژه حتانی ایباره لشکبت رونشت و لبنده ایباره سکنی. هندینا شب و روژه ویجی گوهری بون. جبو وی شب بوبون روژ و روژه ویجی بوبون شب. و روژه حتانی ایباره لشکبت رادزه. دنهره کوهان نابه. دبی جخورا رایکی ببینه لیچاوا. لبی چوله نه نان و نه جی آب پیدا دبه. دبی دسری ده جخورا خوارن و بخوارن پیدا بکه. لبر دری شکبت رودنه و لبند ایباره دسکنه. اشتی کروش دچه آوا شکبت در دکبه و هیدی برجه دشاقته بره خود دا آلی آش مالا رئیس هست. او آش دوی سرده مدا ساز بو. لی نها خرابویه، نها جوی آش رد بیجن آش خرابه. تی نیزی آش و رادو استه. دنیرک وایه دو کر لبر دری آش گره داینه. دیاره که هنگ کس هاتنه آشی. ابلحد دچه لپشتا کم آدر رشک خوبت شیره. حتی درنگی شبه حتی نیکو کسین لآشی نه ج آشی دارن. دیاره کسین که هاتون آشی حتی نی گرمی خود نهرین و آرد خود نبین و ج آشی نچونا. قدرک پاشه ظلامک ج آش در دکوه و ریسی کپه کران گره دابون بدکه و کران دبه نبا آش. کران بار دکنج و ج آشی در دکوین دربه و دچن. دو کسین. یک جوان قراش بو و یه دنجی جگونده سنه بو. قراش یه سنی را دبیجه. جگوندیان را ببیجه بلا سبه ورن آش بطاله و جمعه را جی ببیجه بلا او جوره آردوی آماده بلا وره آرد خود ببه. قراش یه دری آشه دگره و او جی بربشمشی میوه دچه. ابلحد دل خوده و ها دبیجه. محو لاو ببوره. والله هیتیه سبه دستفالا بگری. حتی تو خواه بگینی آربان و او آربانج ابلحد اختی را ببن نان. ابلحد جبشتا کما دریرش که درد که با او دچه بر دری آشه. لی دری جی پاش با هاتو آسه کرن. ابلحد بری جی بی آشی دیتی بو. زانمو کل پشت آشه قله که. اوی دوی قله ده تیکه به نابا آش. ابلحد دشه پشت آشه کبری و قله در دخه و دکبه هندره آش. آگری دو کچک ده هینگش بو. ابلحد خود بخواه و هاد بیجه. هر حال قراش کسی که جوالا زردشتیه لوما آگر به نمراندیه. چونکی زردشتی آگر با آبه ناوه مرینن. دکان جبیر کربون آنجی بزانه بونی آگر به نمراند بون ابلحد ملی خو هل دکه دسری ده هبیر دکه سیله داتینه سر آگر و نان سیله دخه. نان خود چه دکه؟ هنه کی دخه پیچه کی هشیوی ده سریوی. اف چند روز بون که جبیلی کرنگین کران تو تشتک نخوار بون. هشیوی ده سریوی پیچه کی چوکیوی تنبروی. هندنا هاتبو سر هشی خواه. نانه کل سیله خستبو دخه دوره خوی نیچری. چوال آرجی دده سرمل خواه راد هجه جر آبه جی و بر خواه دده شکفته. ایدی شکفت بوبو مالاوی. لیه مالکه نیو مال. ابلحد بریار خود داوو کوی دمک دریج دبه شکفته ده بمینه. داویه هیبا گلانه بون. پیدیویه ویجی بگلک تشتان هبون. جخوا جبلی کیسه آرد شکفته ده تو تشتکشی نیم بو. ابلحد بروش رادزا و بشب جی دوچو دزیا فیکی و زرزواتان. شبکه دیسا جشکفت در دکبه و بر خود دا نوا ساقی شمشمی. دکبه نوا فیکی و زرزواتان. نه جمشمشان و پیبه نه فیکی و نه جی زرزوات چه بونه. او جی سلکا خواه جمشمشان دادگره و ودگره شکفته. هندنا هیدی هینا جیانا شکفته و هینی دزیه جی دبه دزیه خارن و وخارنه. دشکفت ده دمکه دور و دریج درباس دبه. هاوین چی خلاص دبه. سر هیو ایلونه. دبه هیو ده همو زرزوات فیکی بگلمپری گوز جی دبه هیو ده دگهیجن. او جی بشفتم دچن نوا وان باخو باخچن و پیدبین وی بچه هبونه وان دانی و دهات شکفته. دهات مالا خواه.
Digot wê sibê zibistan jî were. Rojên havîn û payîzê çavên jî derbas dibin. Meriv dikare van rojan derbas bike. Lê zibistan ne wisa ye. Di zibistanan de mirov dibe wek kesê di girtîgehê de û dimîne. Dilê te çi bixwaze tu nikarî peyda bikî. Divê tu pêdiviyên xwe ji nihan de amade bikî lê çawa. Digot zibistan naşibe havînê. Qayişa zibistanê bi don e. Her mêrxas nikare qayişa zibistanê bikişîne. Divê ez ê ji bo zibistanê pêdiviyên xwe ji nihan de amade bikim. Ya na ez ê vê zibistanê li vê çola xir û xalî şerpeze bibim. Pêşîn me bela sebeb negotine kevirê havînê babêjin kadînê. Li Şimşimê di payîzan de gundî hemû fêkî û zerzewatên xwe li ser xaniyan radixin wan heş dikin û zibistanê wan bikar tînin. Ebilhed jî bi şev diçû nava gund û bi kûçikan re şer dikir. Heta ku ji nava gund derdiket. Pêdiviyên wî bi çi hebûne wan dibir û diçû. Ebilhed zilamekî zana bû. Fêkiyê kîjan malê xweş bûne pê dizanibû. Loma diçû ji wan malan pêdiviyên xwe dianî û dihat. Piştî vê jenosîdê dewletê çend malên Hezroyan jî anîbûn Şimşimê û wan li wir bicih kiribûn. Ebilhed bi çavên dijminan li wan malbatan dinhêl û tim diçû diziya wan malbatan. Dikir û digot, diziya malên wan ji min re wekî îbadeta li dêrê ye, wekî şîrê diya min ji min re helal e. Ebilhed berêbarkê li ber şikeptê rûniştibû. Dinhêre ku waye zilamek tevî zarokên xwe berbihez rêve diçin. Wisa dixuye wê îşe venegerin gund. Ji xwe malbatên ku dewletên wan li gund bicih kiribûn, dubane bûn. Ango malbatên ku malê wan hem li gund û hem jî li navçeyê bûn ji wan re dubane tê gotin. Hinek ji wan hatibûn gund û hinek jî li Hezroyê mabûn. Ebilhed xwe bi xwe wiha dibêje. Ji xwe ez jî li benda çûndina we bûm û bi mixur bê re heqîba xwe dabêje ser milê xwe diçe gund. Yekser diçe ber wê malê. Li der û dora malê dizibire dinhêre ku tu kes naxuye. Diçe ber derî dinhêre ku derî bi Torkiye ji hevrî şimê hatiye girêdan. Xwe bi xwe dibêje, wey mala te ava be. Qey te zanibû ku doxîna min qetiye ye ku te Torkiya ji hevrî şimê bi derî be hiştiye. Ebilhed Torkiyê ji derî vedike dixe berîka xwe û dikeve hundirê malê. Ji qûtê malê heqîba xwe dadigire û vedigere. Heqîba xwe li şikeptê datîne û cardin vedigere wê malê. Kes li wê malê anîbû. Vê carî jî ji bona nivînan hatibû wê malê. Li tenişta malê hewşiya pez hebû. Hewşî cihê ku havînê pez dixine. Ebilhed diçe nava hewşiyê, deroka derî da ber dîwar ji xwe re kiribû wekî pêlik û çû ser xanî. Gundî di heyva gulanê de diçin ser xaniya û di heyva cotmehê de jî ji ser xaniyan dihatin xwarê. Ebilhed diçe ser xanî, qatek nivîn li hil tîne û dadikeve. Bi dagetinê re deroke dişikê. Ebilhed bi ser dev rû dikeve xwarê. Bi ketinê re destê xwe dide ber serê xwe lê enîşka wî li kevir dikeve û zêde jî dêşe. Ebilhed radibe ser xwe, nivînên xwe dide ser milê xwe û dimeşe. Lê enîşka wî pir zêde êşiya bû. Nikare milê xwe rake. Bi çi kul û halê xwe dabêje nava şikeptê. Nivînên xwe li erdê radixe û li ser vedizele. Ev çend hey bûn ku di nava nivînan de ranezabûn. Qaşo wê îşev têr raza. Lê êşa enîşkê razan asteng dikir. Ne tişt pîçekî jî razê. Xwe bi xwe digot, Xwedê aramiyê para min nexistiye. Ez nizanim sûcê min çi ye. Nizanim ew ji min çi dixwaze. Ebilhed piştî wê komkujiyê car caran Xwedê jî rexne dikir. Digot, te da te bigirta, te çima wan zarokên bêguneh radestî wan hoban kir. Tobe tobe. Wê şevê ji ber êşa enîşkiyê xewê xwe nîşanî çavên wî nedida. Enîşka wî bûbû bela serê wî û ne tişt piçekî jî xew berpê were. Demsal payîz, heyva cotme hebû û hîn jî pêdiviyên wî hebûn, wekî dims, bastêq û qelî. Ebilhed biryara xwe dabû.
و همو پێدiviyên xwe baniya cih payîz bû û hemû gundî jî çûbûn ser rezan. Ji xwe rez jî yên Sûriyaniya bûn, lê îro ketbin destê Kurdên Misliman. Hezroîyan rezê wan li xwe parvekiribûn û çûbûn ser rezan. Wekî ku çûne ser rezê xwe, çûbûn ser rezên ku Sûriyanê mabûn û di nava wan rezan de jî xenê bûbûn. Ebilhed digot: Ez ê ji xwe re dims û bastêx ji gundiyan bidizim û carnan jî wiha difikirî digot: Ji xwe ev nayê wate diziyê, ji ber ku ev rez hemû yên me ne û ew têda digevizin. Loma ez çi bînim ji min re helal e, çi bi destê wî diket bê destûr dianî û dihat. Rojek ji rojên hêva cotme hebû û ew jî li ber şikeptê rûniştibû û guhdariyên gundiyên ku çûbûn ser rezan dikir. Digot: Der rezan helînin, tu dibêjî qey rezê bav û bapîrên we ne û hûn ew qas aram û bê tirs tev digerin. Ku şev hat, Xwedê ji min û we re mezin e. Bes bila şev were hûn ê bibînin. Şimşîmî û Hezroyê hemû rezên wan li xwe parvekiribûn û wekî ku biçin ser rezên xwe çûbûn ser rezên wan û Ebilhed jî li wan guhdarî dikir. Lê haya gundiyan ji Ebilhed tune bû. Nizanbûn ku hinekî jî karê wî dikin. Gundiyan dims û bastêx çê dikirin. Êvarê jî Ebilhed heqîba xwe dabê ser milê xwe û xincik bi xincik li dims û bastêx digeriya. Ji xwe dims û bastêxê ku ne li hesabê wî bûye jî nedanî. Te digotqeyê bi perê xwe dikire. Dîsa şevekê diçe ji bona anîna dimsê, diçe ber rezekî. Li pişta sêncê xwe vedşêre û li benda amadekirina dimsê disekine. Dinherek waye sîtî li ser agire û pîrejînek bi heskê kefa dimsê hiltîne û agirê binî sîtilê geş dike. Pîrê carnan kefa dimsê hiltîne û yek caran jî diçe êzingan tîne û tê êzingan dixe binî sîtilê û li der û dora sîtilê diçe û tê. Tu dibêjî qey malê dinyê hemû xistiye bê sîtilê ku ew qas li dora sîtilê diraqise û govendê dike. Êdî nîvê şevê ye û stêrka karwanqir jî li ezmanan diçirise. Lê pîrê xwe ji dora sîtilê tev nade. Agirê sîtilê jî hêdî hêdî li ber vemirandirê ye. Diyar e ku dims amade ye û Ebilhed jî li benda razana pîrê bû. Qederek paşê pîrê diçe hundirê xincikê û hez jê dibire. Ebilhed radibe ser xwe ku bi ber sîtilê ve here. Dinhêre ku tepsî di destê pîrê de û ber bi sîtilê ve tê. Di navê jî ku çiye xewre çêkiriye û tîne dixe binê agir û li ber jî rûdinê. Xwe ji ber jî tev nade. Ebilhed xwe bi xwe dibêje: Erê pîrê, pîrê, me fêm kir ku xewa te naye. Ma qey mîza te jî naye ji bona Xwedê, ku tu xwe ji ber sîtilê tev nadî. Ebilhed li pişta sênc li benda razana pîrê ye lê kes nizane ku pîrê li benda çi ye. Qasek paşê pîrê cadin radibe û diçe nava xincikê û dîsa hez ji pîrê tê birîn. Diyar e ku îcar bi rastî jî pîrê razaye. Ebilhed her du tenekeyên xwe hiltîne û diçe li ber sîtilê disekine. Radhêje heskê û tenekeyên xwe dadigire. Bi qasî du sê tas dims di binê sîtilê de dihêle û xwe bi xwe dibêje: Dimsa mayîn zêdeyî serê te û bavê te ye. Wallah min ê xewre jî bibire lê tu ji zarokên xwe re dua bike. Wê zarokê te birçî bimînin. Ji ber ku ez zanim birçîbûnî çiqa zor e, min gelekî êşa birçîbûniyê kişandiye û berê xwe dide qiyamê hevraz dimeşe hetanî ku digihîje şikeptê. Ebilhed dest pêdiviyên xwe yên zivistanê kiribû. Ji xwe re dims anîbû dor hatibû ser bastêxê. Roja dinê yanî şeva dinê dîsa xwe ji dan ji bona bastêx ku her he bastêx bîne û were. Tu dibêjî qey diçe ji dikanê dikire û tîne. Ew qas bi xwe bawer bû. Êvarê dîsa heqîba xwe dabêje ser milê xwe bi bayê bezê bi hêla xincikên we dimeşe, diçe di newala tenişta xincikekî de xwe vedişêre. Heta kesên di xincikê de razên û ew jî bastêxa xwe bîne û were. Lê di hesabê şikeptê xincikê de kûçik tune bû. Di vê bazarê de defa hawarê hîç tune bû. Ebilhed berê jî ev kûçik nas dikir û zanibû ku çi kûçikekî dijwar e.
حتی که ناوی وی جی زانبو جیرا دگوتن دفع هواری. دفع هواری وقتا که دعوتیا پلی داران دوشین بلا سبب جیرا نگوتون دفع هواری. وی شبه ابلحد و دفع هواری حتی سترگا سبه دبرهر دان لی توش بو. دفع هواری رنه دا ابلحد اخته. وی شبه جارا یکبین بو که ابلحد دستفالا و ستوخار بدگریا شکفته. دفع هواری جبر که چکه خزمین وی بو و ندهشت ابلحد باستیق بدزه لو ما جرا و ها گوت بو. دفع هواری ماتوشی. ابلحد شبا پشتی وی شبه جاردن جبو آنینا باستیق چوله دیسن همان تشت دیسن دفع هواری دستور نداوی و دیسا دستفالا بدگریا شکفته. نهر گوی لوان دران نکاربه جخورا باستیق پیدا بکه. دبی جخورا رایکدنه بدیتا. دوی سردمه دا دمسو باستیق وکی فیکی زبستانه وکی کبه وان زبستان درباس ند بو. دوی سردمه دا دمسو باستیق وکی خوارن و بخوارنا آماده کری بو. دما کمیوانه کی تبه هاتا مالا ته لمالی هیچ تشتک کی خوارنه تونه بیاجی تا کاربو میوانه خوب دمسو باستیق تیر بکرا لیکو اوجی هبونا. نو ما دمسو باستیق بو خوارن و بخوارنا جنوگر. دگوت شمشیمی خودی کوشکین هارن و سنی جی حتی نسبه شیارن. جخوا حلحلی و انتاقی جی جمیش به جسر محسران چونه. دیبه از هرم هرما لجه هرما قاچاقچیان. از انجاق جوی دره جخورا باستیق پیدا بکم. وی روژه جارا یکبین بو که ابلحد بروژ جشن کفت درکت بو و بره خود دابو لجه. بره خود دابو باجار قاچاقچیان. دمشه و هی دمشه روش بو روناهی بو و مش بدلیوی بو لیدی ساجی ایبار دچو دگوت چه دبه و چه نابه دماد نابرا سنه و شاگلدی ده درواز دبه دنهره کوایه جوانگه کلوه دره به خودی دخویه خواب خود دویجه حتی که از جرای خوب بگرم خودش منو تره مزنه نها جبیلی باستیقی از تو تشتکی نافکریم و دمشه دچه بمخور بیره دگیجه رازی وارسنا لجه. دنهره لتنشتا خنجی که کی باستق را خستنه. لیلوان دران تو کسی ناخویه. هنه کیجی خود عوقینه. لدر و دورا خود دنهره. لی تو کس خویا ناکه. خواب خود بیجه. هر حالده خودی بی رازی منوکی زلاما ناحسبینه. لو ما باستق لبه چالا خالی هشتیه و نزانم تقضینه بکوبه چویه. وای یکجار بخوده آنینه چی به عقلن لو مامرو بی باستقیل به چوله به خودی دهله او دیچه خودی جرازی دویجقه جمالا فرهای عزیر آخانه ماهون نابیجن قاچاق هنه فران هنه دز هنه مرو بی باستقیل به چوله دهله او دیچه ما او قاسی کریتی دبلو دویجقه رازیویه و مالباتا خور اخنه دکه پیشتی که هنه کی جتاری دکه با خواره دیچه لگورا پیدوین خو باسته خلطینه و قاشو وی بگره. لی دیتنا کدوینه ظلامکی وکی میره شوه وایه چاوه برپه به بازدان تی. ابلحد دبی لنگو بحیرانو و دست برابه دکه. ابلحد وکی کیروش که و ظلامشی وکی تاجی لپی دبازه. ابلحد دبیجه من دگوت قی من بازاتر کس نینه. لی ظلام جی بتیر خوی یکی بازایه. دوی پیشبر که ده که ظلام نکت خواری تقضوی از بگرتما لی خوده کر که چند جار کت خواری و دوی پیشبر که ده از ظلام خلاص بوم. ظلام حتانی بینی بامت نی برد و عبدالحد ده لی وی ناخفیله و پاش و پر پشمان بدگره. عبدالحد هیدی جهازه دکبه. دنهر اکوی حسا ظلام جنای دچه لسر کبره که رودنه. هنه کی بهنا خود ده باستق که آنی بود دردخه هنه کی دخوه و خواه خود بیجه اب باستق چی هیجه و کدی و به ربه بو پشتی بین بدانه دیسا راد به سرخوه و حتانی شکب تیجی ناسکنه باستق خود تاتینه جه که جخوره کربو وکی کیلره و خواه لسر نیوین خود دریج دکه و دخوره دچه و روژه زیده واسطیه به تیره دل خواه رادزه و هی رادزه
دمسال پاییز هیبا داوین هیبا مجداری بو. برفا یکمین لسر چه حجرتونه و چه چولو باری بو. و چه حجرتونه و چولو کربو وکی هیک و هشت بو. ابلحاد بدبین خواه ین زبستان همو بجه آنی بو. بتنه که مایه وی قلی ما بو. هکه جخورا قلی جی چه که تو که ماسیه وی نامی نه. به جارجی جبوش قلیه خواه آماده کر. و روژه دیسا بروژ شکبت درکت و چو. روژا کچوبو وارسنه ده نوالا کندال حس شاره ده جوانگه اکی به خودی دیتو و چابله بلقانده بو. ابلحاد بره خود ده نابره سنه و خربین شاگلدی یعنی شیوردینا. حتی برکانیا سلحه ته. لوی عدنگاری هر کانیک، هر کندالک، هر نوالک و هر شکبتک جیرو که کوان نا تایبت هیه. جیرو که کانیا سلحه جی پشتی شر فارقینی اولیجه لسر و کانی الهب هاتنه و جوی روژه برده نابه و کانی بیا کانیا سلحه یعنی کانیا آشتیه. ابلحاد لبر کانیا رودنه دو چنگ آب و دخواه و بر خود ده نوالا کندال هیرو. هیرو که هیرو جی هجای و گوتنه. هیرو هین 10 سالی بیه دی و باب خواه واندا کریه و بتن اثر خواه مایه. او ساجی یکی پارسوستو بیه که گندیان تجاری جی تشتک نخواستیه و او جی وکی ابلحاد تم لچولو چیان لپی نیچیر خوبیه و دبار خواه جی هر به نیچیر کریه. هیرو به اصل خود سوریانی شمشمه بو. روژا کچوبو نیچیر او هرچ پب دچن و هرچه جوی گندالی دابجه و دکوژه. ده همان روژه دجی برف دباره و لاشوی دبینی برفه ده دمینه. حتی داوی عداره پشتی که برف دهله نیچیروان لاشوی دبینن و وی لور بن آخ دکن. لو منا بیوی کندالی جی بویا کندال هیرو. ابلحاد حتی که هیچ نوالا کندال هیرو نهر که جوانگا ویا لوی دریه جوانگی وی بجهه که به نچویه. ده دل خدا و ها دبیجه. کس نکاره قسمت کسی بخواه. لدر و دورا جوانگا چو هات کوی بگره. لی ننگ انگاز بو که جوانگا به دستان وره گرتن. نهر توی نکار به وی به دستان بگره. اول دا که خواه بابجه سوتی جوانگا اوی بقفله. لی او جی توش بو. جوانگای پاییزخواری 10 ظلام جی نکارن وی به دستان بگرن. سکنی هنکی فکری. نهر کوی نکار به وی به دستان بقفله. تشتکی دنه هات بیراوی. پاییزا پاشین بو و پل داران جی همو زر بو. بتنه دارک شاقوق پلوی شین مابون. جوخوا سوال جی پلگین دارن فیکین حز دکن. ابلحاد دچه سر داره شاقوقی و پلگین داره داد وشینه. جوانگا جی هدی تی بینه داره و دست بخارنا پلان دکه. ابلحاد وریسی خواه جنابا خواه بدکه سریکی لداره دبیچه و سری دنه جی دکه حلبوق و دخه سری جوانگا و سر داره داد که بخواره. جوانگا لداره داره دبه و تینه حتی که وریس خلاص دبه. هندنا جوانگا نکاربو خود تب بده. ابلحاد کیسی لعانی بو. لپیان سری جوانگا جه دکه اوی دگره. حتی که جوانگا دگره هیدی تاریجی دکه به ارده. ابلحاد وی شبه حتی صبح گوش دکشینه شکفته. پشتی که شاندنا گوش خلاص دبه او جیج حال دکه به و خول سر نوینان دریج دکه و دخوره دچه. لی چخاص رازا بو ویشی نزان بو. حتی که بدنگ لنگ روبیان را جارنن را دبه سرخوه بهنا گوشت کتو پوز روبیان و او جی هاتون دزی ابلحاد. دزان دزی اردو اسمان تب لرزی. پشتی که روبیان قوران به جارجی دست به هورکرنا گوشت دکر. ابلحاد کتبو تاتیلا چکرنا قلیه. گوشت خو همو هور کر و لبنده ایبار سکنی. جبو که ایبار هر گون جی خورا خوی بینه. خوی اوی تنبو و قلیجی به خوی ندبو. لوی چوله تشنه هری زور پیدا کرنا خوی بو. دگو تدکاری هر جرا دزیه بکی لی خوی نتیده. گر تو هری دزیه خوی دبی تو مرنا خواه بدی پیشچاوین خواه. جبر که خوی دکیلران ده دوده هری داوین ده. لیوی جخورا ریک دیتی بو.
ایواره دیسا بره خدا نابا گند و چو بر دریه مالا رشید سیرو. خاطه خزمویل وی ماله بر رشید سیرو را زوجاندی بو. خاطه جنک سوریان بو و خزم ابلحد بو جی. دو وقتا قرکرنه ده جنا بناب سیرو او جی ناوا رف جنه سوریانی خلاص کربو و وی بکره خورا بر رشید را زوجاند بو. ابلحد به بیر حسیه بو و زانبو که خاطه لکیجان ماله جی. دیچه بردریه مالا خاطه هیدی تاریجی ارده رونشتیه. نهر قوای خاطه لدربه لطنشتا خانی چلو دده پس. خاطه چوا چا بره عبدالحد دا همه دجی خدا ماتمای سکینی. قدره که وسا بیدنگ دمینه. پاشه ته سرهش خواه و جه عبدالحد را وها دبه. عبدالحد تو جی که درکتی. ماتو ساخی. تا حتی نحل که دری بوی. تا چوا زانبو از لبرم و گلک پرسین ببرسد. ابلحد دبیجه نه تو بپرسه نه جی از ببرس بینم. بتنه جرا دبیجه که هیه تو کاربی هنه خوی بدیمن باشه. خاطر دیچه جرا خوی تینه او تی. ابلحد خویش دست خاطر دکره چند گاه داویجه و چاردن پاش به دوزره و دبیجه خاطر کسی ساخ نهشت نه. لی پیش دبه خاطر درنا که بتنه دست خوی بردکه و بری خوی برجور دکه وکی که ببیجه خواهی جوان را نیله و هو. ابلحد خویش دست خاطر دگره و به درد و کل به دگره شکته و دست به آماده کرنا قلیه دکه. لی دناوا فکارانده بود دگود نها که از آگر بکم گلوی آگر جدر با خویا بکه یا نه. ایدی نیوه شبه بوجی. ابلحد آگر بیدخه و شکته درد که به دچه رخ شکته. جهه کی بلند و لشکته دنره. لوی جهی بلند لشکته دنره لی تو آگر خویا ند کر و بدله کی آرام بد گرش کرده. سیتلا کشتر محصران دزی بود داتینه سر آگر. گوشت خود دخه سیتلی و آگر بینه سیتلی گشت که. چه قاشقوست کلیه و که بسر دکت پیرا که ابلحد دم ساوی دزی بود دهات بیراوی و ویجی وکی پیره کفا گوشت به هسکه هل دانیه. سه روز و سه شب به نابر قلیچه کر. قلیه خو هنه کر کوب هنه کیجی خست هنکه و درخون دانی سرده بوان و ده بوان جی به حریه سیاند. دلبیجی قی شراب خستیه کوپه. ایدی زبستان جی خو نشانی وی دابو. برفی هدی خو برا نوالو مسیلان جی دابو. برف چیه هجرتونی شقیقی بو خواره. لی تو خما ابلحد نبو. جبر که هر جرا خوارن جی خورا آنی بو بتنه یک جاران دچو آبه و جار نانجی دچو ایزنگ دانیان و دهات. ایدی پیشب را دزا و بروجی تم دپانجی. خواب خواه دگوت مالا و خراب به. چاوا دسته و چوبان زاروکین بگونه و وان جنین دجانی و بکیجان وجدان و بکیجان دین و هوبیتیه بکار آنی. هری و ظلام کشتن لی چگونه هیبان زاروکان هبون. ما هونج خودجی نترسین. و تم لسر به کمکجی دپانجیا لی تشتکی کویجی بکره نمابو. و ساله زبستان گله کی دجوار بو. برف بشه و روژان به نابر دباریا. پشتی چه هجرتونه هاوردور جی بوبو وکی هیک و بقاسی سر درزی جی راشایی نمابو. شکفتا که ابلحد لی دما دروژن سایده جسبه حتی ایباره تابه دید. چمکی شکفت بروشتابو و سبه تا ایباره تابه دید. لوما سرمایه شکفت بشه و روژ نوکی هبو. بروژ گرم بو و بشه جی سار بو. ابلحد هر به سترانه دگو. چولو بشه و تنه تواره بروژ گرمه بشه ساره. جبر که ابلحد جترسا کوی دی آگر وره دیتن بروژ نویر بو آگر بخستا و لحفاوی تم لنام ملیوی بو. وکی زاروکین که تم لنام ملی دایکا خوبه. ابلحد جی هیدی بگریا بو روژن خواهیم بری. هندنا بشه رادزا و بروژی لبرده و شکبت رو دنشت و لدردورا خود انهر. نیچیرا گور روی و لاورین دند شوپاند و عدالت به جهان دنرخان و به چوا کیروش روی و روی جگر دربه. دگوت اب جهانا که کی بکی کار بیه. و جار نانجی دگوت نه خود اب خاص به عدالت نینه.
خودê mafê xeparastinê jî daye her zindî. Loma hîrroş bi beza xwe diparêzin. Teyr û tulî jî bi per û baskên xwe diparêzin û şêr û gir jî bi hêza xwe diparêzin. Diyar bû ku Ebilhed di şikeftê de li ser heq û hiqûq û li ser xeparastinê gelek ponijî bû. Loma hinekî peyvên wî dişibiyan peyvê fîlozofan û di vê nêrîna xwe de jî mafdar bû. Zivistan bû, şev dirêj bû. Ebilhed jî bi tena serê xwe bû û tim diponijî. Carinan digotin ha ku ez vê diziyê dikim û nisîbê zarokan tînim û dixwim, gelo ji min re helal e yan na? û carinan jî digot, dekanê ji bilî vê rê ji min re tu rêyekî hiştin e ku ez diziyê nekim. Ez ê çi bikim û çi bixwim? Ji bo ku ez jiyana xwe bidomînim, dizî jî nav de mafê min e xeparastinê heye û vî mafê jî Xwedê daye min ku ne bi darê zorê be jî tu kes nikare mafê min ji min bigire, ji ber ku ev mafê min yê herî rewa ye. Ew zivistan gelekî dijwar derbas bûbû. Bi qasî qama mirovan berfbarî bû û li ser vê berfê jî bûbû sayî. Bi gotina Ebilhed her du ezman bi hev ve zeliqî bûn. Wisa sar bû. Ebilhed dema ku newêr bû agir bikira tim nok dişkand heta ku şev were û ew jî ji xwe re agir bike. Ebilhed rojekê diçe pişta şikeftê ji bo ku ji xwe re êzingan bîne. Dema ku vedgere şikeftê dinhere ku rovî hatiye diziya wî. Vê carî jî wiha dibêje: Bidize mamê rovî bidize. Ji bo ku tu jiyan bikî, dizî mafê te ye jî û wekî şîrê dayîka te li te helal e. Li dervê şikeftê disekine heta ku rovî ji şikeftê derdikeve û diçe. Tevgerên Ebilhed ên di rojên şikeftê de dîroka fîlozofan danî berçavê mirovan ku bêçawa ew jî dema ku bi tena serê xwe dima û li ser mafê zindiyan diponîjî bûbû fîlozofê serdema xwe umûra xwe li dîrokê xistibû. Ebilhed wê zivistanê jî wisa derbas kiribû. Payîza çûyîn dema ku diçû nava gund ji xwe re lazmatiyên xwe danî, hevekî feq jî ji xwe re anîbû û car caran jî bi wê feqê diçû nêçîrê. Nêçîra wî jî li der dora wî bû. Feqa xwe êvarê vedigirt û sibê jî hildaniye. Feqa xwe timî nêzî şikeftê vedigirt. Carinan kîvroş û carinan jî sewalên din ên kovî diketin di afika wî. Yekcaran jî kar an jî berxikên gundiya diketin di afika wî, lê wî kar û berxên gundiyan berdida û bi tenê kîvroş biketina di afika wî ji xwe re danî. Rojek ji rojên heyva gulanê bû û çekên wî jî hemû qediya bû. Xwe bi xwe digot: Dilê min çi xwarin dixwest min ji xwe re danî, gelo ez ê çekan ji ku bînim. Carekên hêr ku li tenişta aş dixwan hil dikişe jor. Tu nabêjî ku berevanî hatine beravê, ji xwe zanibû ku rojên xweşî jinên gundiya dihatin tenişta aşê mala Reis Hesê dihatin beravê. Di wê serdemê de ji ber ku jinan nedikarbûn avê bînin malê û çekên xwe bişon, çekên xwe dibirin ber kaniyekê an jî ber çemekê yanî ber avekê û li wir dişûştin. Ji vî karê re jî digotin berav, yanî karê cilşûştinê. Ebilhed li benda wê rojê bû, li benda berevaniyan bû. Zanibû ku roja pênçemê hinek gundî dihatin derdora aşê mala Reis Hesê, dihatin beravê. Ebilhed nihêr ku waye berevanî hatine beravê. Wê rojê dîsin bi roj ji şikeftê derdikeve û diçe xwe di nava dirêreşkan de vedişîre û li benda berevaniya dibîne. Dirêreşkan ji xwe re wekî alavên kamûflajê bi kar danî. Ji ber ku bi hêsanî kes nikar wî tê kete nava wan kemên dirêreşkan, loma timî xwe li nava wan kemên dirêreşkan vedişart. Berevanî hatibûn beravê. Yekê agirê binî sîtilê geştikir, yekê jî diçû ji nava aşê xweliya agir danî bira nava sîtilê dida û agir geş dikirin. Diyar bû ku waye av dikile û dukel ji sîtilê hildikişe jor. Jin jî çekdavêtin nava sîtilê bi destiyê bêrê jî ew tev didan. Çiqas ku av dikile û kêm dibe, dîsa avê lê zêde dikin û agir jî geş dikirin.
یکجاران جی خولیا آگر برا نوا سیکلت دان جلین که دشوشتین جی وان لسر دار و دویان راد خستن. جن جلان جی سیتیل در دخون او بشونکن ده عصرینن او زاروک جیوان جلان لسر دویان راد خن و عبدالحد جی لوان گهداری دکن. براوان یکاری خواه خلاص کربون چوبون لسیا کلکا آش رونشته بون. دیار بو اوی خوارنا خواه بخون. عبدالحد جی لبنده به درفته بون. جمیش به درفته دشوپاند. براوانی بلیه خوارنی بوبون و عبدالحد جی بلیه برهف کرنا جلان بوبون. عبدالحد هنکی چکن لگورا بجنا خواه هلانی و بربشکبته به چوبون. عبدالحد لدو خود ترش ندهشت. دما ارشل بوناشیش بونا کرش وی خویا نکه دنابا آبه دا دمشیه. بیر راوستان چو لشکبت رونشت و لبرابانیا گهداری کن به چوا برابانی لجلین خوی ین کاتنه دزین دگاریم. دما که برابانی خوارنا خوخار نورابون که جلین خواه بدن هب و هرن لین هرین که هنکی جل کیمن و دبه هوار هوار بقیرون و خرابال خوان به آشمان جیج آشی درد که به او جوان دپرسه اب چی قیرون و خرابال خوان به برسبا جنا آشمان جی عجب مای مابو لیتشتا که او جی بکه نمابو برابانی به فکار و ستوخار بر بگنده دچن دکانه که ایباره و چقاس لیدانه بخون او جی ندیار بو خیر و گناه دوستی عبدالحد دبه عبدالحد دوی هرم ده دبه دزی یکم جی آلیه دزی و کس نکاره اول دستی وی بکه جی خواه لوی هرم کسی وی ناسی ندگر جی برکوی شینیه گون پریوان بیانی بون نه عبدالحد او ناس دکر و نه جی وان عبدالحد دشکت ده پوری وی و روی وی دریج بوبو و بوبو وکی یکی کوبی وکی یکی بیانی مابو جی بربه روشوی لوی هرم کسی وی ناس ندگر هندنا شمشم نتیده به روژه جی دگریا و دست به دزیا پز و دواران جی کربو. عبدالحد جی خورا پرگالک نو جی دیتی بو. سوالین کود دزیا به ارزانی دفراد قصابان جبو که زو ورن واندا کرن. اب پرگالا ویل حساب قصابان جی هات بو. باز آنجی دوارین کشگنده حضروی دزیا دبر للیجی دفراد و پز و دوارین کشی هلا لیجی دزیا جی دانی الحضر دفرود دوی هرمه ده بوبو وکی تجاره کی هری پیشکتی جخواش برک وکی صوفیان آنجی وکی گروکان تف دگریا جی کسی شکا دزان جند کر تجاری راستیا خوش کسی را ندگود جخون ندیار بو کیه و جکیه جی دما دچو حضر جلی جیبو و دما دچو لیجی جی جسلی بابو پوری وی روی وی اشاشکا ویا کس کی لبجناوی هاتبو که او دید دگوت نقی صوفیه کی گروکه عبدالحد مروبه کی زیرک و چالاک بوجی روژه کی چند هب بزن دبه لجی لبازار سوالا وان دو پروشه لوی دره دنابره وی و یکی لجی ده اب آخافتن درباس دبن یه لجی صوفی توی پاسش کتینی عبدالحد جارنا دچم جگوندن درو دورا سلیمان و جارنا جی دچم جهلا پاسوره دکرم و تینم یعنی از تجارم لکو در پاز ارزان ببینم دکرم و تینم وان دفروشم یلی جی صوفی تیجی دزانی که کاری ملی جان لسر پشتا حسپانه حکت و کاری بی حسب روان بینی توی بقاسی 15-20 پاز پره قازانج بکی اوی چوندون و حاطنه تشی اوقاس حسان به اف پیشنیاری لحساب عبدالحد جی ته لسر به شیرتا یه لیجی عبدالحد بریار دگره که ویش ایرو و پی به بازرگانی حسب روان یعنی وی دزیه حسب روان بکه لی دبر ده پرسکره که جدا هبون جبر که دزیه حسب روان ناش به دزیه پزو دواران عبدالحد جی دبه جداهیه دبون حسب روان که بنیشان به هر کسی وی ناس دکه میناک حسب کی روان که بازن به مروب نکاره به حسانی وی حسبی بدزه و بفروشه لوما عبدالحد حسب بوزی به پرسکرک دیتی بو و وی حسب بوزی ندزیه وی بتنه حسب به نشان وی حسب به بازن بدزیه عبدالحد بریار دزیه حسبان دابوله نل باندران و صادقیه که عبدالحد به هرمه به حسانی نکار بیا حسبان بدزه و بفروشه خواه بخواه دبیجه
یا هری باش از هرم جهه کی دور هسپان بدزم و بینم للی جهی بفروشم کاری هری پاقش دزیه هسپانه جاره یکم بو کوی ابلهد بچه جهه کی گله کی دور وریس او هفسار خود نبا خود لفینه او بره خود ده هلا مردینه لسر ریا خوی چقا سواره کی دبینه جه دپرسه گلو حسب پروتنه ین روان لکه هنه کم بری وی ددان بریا مردینه او هنه کنجی بری وی ددان محصر ته آنگو عمریان چرا دبیشنج محصر ته حتی نسبینه تو هر کی جنگنده عمریان توی جخوره حسب کی روان پیدا بکیم ابلهد تم ایباره دچو حتی کشه دهات شبریان بکار دانی حاصلی پشتی مشه دو روژان به مخور براد گیجه مردینه وی شبه جبر که زیده واسطیه یا لمردینه دمینه لمردینه دچه خانه سورو دو قاته جیر توله هسپانه او قاته جی جهه رازانه ریویانه دما که ابلهد دچه وی خانه او چاپ بروان هسپان دده وکی که کتیه نوا کانا هسپان ایوارشی با خودخه او دچه رادزه جبر که دو روژو شبه که مشیه بو و بیخه بو وی شبه بدل خود رادزه دما بخواه ده حسد دنهره که روش هاتیه نیبه ازمان راد به چکن خواه لخواه دکه و درته دربه لمردینه چارچیه سوالن هه به عربی جوی چارچیه راد بیجن سو خل بخا یعنی چارچیه چیلکان او جی دیچه وی چارچیه دما لوی چارچیه دگره لقایی گلکی هسپان تی لی هسپن که او لی دگره نه او هسپن وی روژه لنابا مردینه به تیره دل خود دگره و ایبار جی دیسا دچه خانه سورو دا کلویر هسپه کی بدزه و هره ابلهد تی قاطا جیرین لنابا هسپان دگره و خواه بخواه دبیجه ازی ایشه جبه خانه هسپه کی بدزم و هرم نیوه شبه را دبه چکن خود لخواه دکه و دچه قاطا خواره اولی دچه که داری بجربینه لی دنهره داری کلید کلیه دکه اونا که نکاره داری بکه و جاردن دچه رادزه ابلهد دنهره که اوی نکار به جبه خانه هسپه کی بدزه سری سبه راد به چکن خود خود دکه دچه آشخانه لآشخارنی خارنا خود خواه و بره خود ده هلا محصر تی دما کته سری میدانه سری هر سی ریان لویر جخورته کی دپرسه گلو دیرو زعفران لکیجان هلیه خورد از جی بوی هلی و دچن گرد الخوازی ام به هبرا بچن ماوی ابلهد جو کب زانه که دپیش روژه ده وی او وی خورد یعنی کرموی بلبینه وی پبره هرن شره کمارا ترکیه وی به سالان لسر سینور بنخطه به دجمین باب و کالن خورا شر بکن او خورده که ابلهد برسا در روزافان جه کربو کرموی بلبینه بخوا بو ابلهد او کرمو به هبره دمشه حتی که دچن دیرو زعفرانی وی شبه لور دمینن ایبار شیبا خودخون او دچون اودا خود که رازن لیج بر درد و کلین ابلهد او پرسکریگین سوریانیان ابلهد او کرمو حتی برده سسبه صحبت دکن ابلهد همو سرپیهات ین خوش کرمو را دبیجه او کرمو جی برایزداری گهداری اوی دکن سبتر راد بن تاشتی خودخون و هر دو به هبره بر بگنده کرمو بدچن کرمو جبر سرپیهات ین ابلهد دل خواه پید شاوتینه ناخوازه وی برده و به هبره دچن گنده کرمو اولی دچن بلبینه و جی بلبینه جی دچن نهرازه نهراز زوزان بلبینه و مالا باب کرمو جی لور بو ابلهد چند روز نهرازه دمینه چقاس هول دده هر جی کرمو ناهله دبیجه تو بکوبه هری از جی بتره ورم ابلهد جی نا بکوبه بیجه از دچن دزیه حاصلی ابلهد دروه که دکه وی دخابینه و بر بمعصر تی بدچه بر یا بگیجه معصر تی دنه روایه هسپکی ناو راز گریدایه و تو کسی کیج لوان داره خویا ناکن هنه که دینجی پیش بدچه دنه را ظلام اگل بر خنجی که دستمیش دگره و صدوخیه و نمیجی بکن نه خنجی که هست به خویاه و نه جی هست به خنجی که ابلهد خواه بخواه دبیجه کیری و والله حتانی کتو نمیج بکی خود زانبه کوی هست بیته لکو دره آبه بخواه ابلهد دیچه بر حسبه دنهره که خویا یه حسبه که قنجه وریسی لنگی حسبه به دکه لنگی خود خود زنگیه لحسبه سوار دبه و بر خود ده به هلا عوینا به
ابلحد جارا یکم بو لحسب روان سوار دبو. حسب دلیوی بو. هم روان بو هم جی جوان خویا دکر. تید عوین را بر روستان حتانی گنده کی بسمله ناسکنه. دما دیگیجه گند اولی حسب خود لسر کانیه که آب ده و لبر ماله که دسکنه. ظلام خودی ماله هنه کو جه دخوازه. ظلام جره کو جه تینه دده. ابلحد کو جه خود دخه آفر و حسب خود لسر گره دده و کو جه مانجی دخه تور و بترکا حسب به گره دده. پشتی که حسب کو جه خلاص کر و هنه که بین خواه ودا جاردن لی سوارده با و دچه قناخا دویمین. لگنده که سلیبا را دوسته. قناخا سویمین چی گیشت بو گنده که حضروی. گنده هندروفه. پشتی جو گنده هندروفه درباست به لسر کانیه عنکبیره حسب خو آب داده و دچه لبنه گره سور دستن جه حسب داد که که و جهه که دتور ده مابون دخه سره حسب و هنه کی نانه که دتوره وی ده مابون در دخه و چاردن حسب سوارد به و به جارجی حتی نابالجه ناسکنه. بسهارا سبیره لنابالجه حسب باید به اولبنده کویه کوره حسب بازار بکت سکنه. لیجی جبره ده حسبان خودی دکن و جوانجی فهم دکن. هیدی لیجی تین چارچی اولودر و در حسب دچنو تین. دیاره که حسب عجباندنه. د داویه دا ابلحد حسب خود به دل خود پروشه و چارچی لیجی به دبیان خود دکره و حتانی شمشمه حتانی شکبتا خود ناسکنه. جلیجی حتانی شمشمه هری کم 6 آنجی 7 ساعت ریداجو. ابلحد جبر که گلک پازو داورین گلین هرم دزیه و فروتیه دوی دمک دریج شکبت درنه و ویجی اوسا کربو. دمک دریج شکبت درنه که دربه. حتانی سر زبستانه به تنه یک جارن دچو آبی و جارنا جی دچو ایزن دانی و دهات. ایدی پاییز جی خلاص بو و سر زبستانه بو. جوخوا زبستانه جی اف کار ندهات کرن. دبیجه از جوخورا هنکی آمده کاریا زبستانه بکن. وی ساله جی دو هب بزنه شمشمیان دزی بو و جوخورا کربو قلی. کیم بیجی هین لازماتیم وی هبون. وکی روحن سابار خی و هن تشتندن. جبون وان تشتانجی نه حوجه بو دزیه بکه جبر که ایدی پرین ویجی چه بوبون. ابلحد دگوت حتی نیو نها دولت دجمین من بو. لی پشتی وی دزیه که گلی وی حرمه جی بمن بحثه وی ایمانا ما بچکینن. وی مالا مخرب بکن وی گلی وی حرمه جی ببه دجمین من. لو ماهنه کی لنگ خو کشان بو بنی خواه. ابلحد بریارا خود دابو وی خواه نیشانی تو کسی ندا. لی دوی پیدبین خوشی بی آنیا جه. روژه که پشتی اصیه جشکبت درد کبه و بر بحضروی به دچه. دما دیگیجه تنشتا گمان تحتا 5 هف کوچک به هفره ایریشی وی دکن. ابلحد هنکی دی جه خدا را دوسته لی کوچک ناسکنن و به دجواری ایریشی وی دکن. جکوش کان را دویجه کوچک نو. ماقه هنجی وک خودی خواه بونه مسلمان که هون او قاس به دجواری ایریشی من دکن. دما وی پیوی جوان کوچکان را دویجه وکی که بویجه نا همو تاریا خودخان ناوا لنگی خواه و دچن دکبن ناوا گند. جبر ایریشی وان کنچکا او هنکی درین دگیجه حضروی. دما دگیجه حضروی دکان هاتون گرتن. بتنه دوسه دکان لسر چارچی وکری بون. جخواه ابلحد چی لتشتکی وانی دگاریا. ند خواست حضروی وی ببینن. دما دگیجه بر دکانه که تاریجی پاشت عرده رونشته بو. دچه دکان اولی لوی دکان همو پیدبین خود دکره و دزبره بر بموار خوبه تی. لی دکاندار جبر کوی بیانی دیتی بو زارو که کلیدوی دشینه که بین هره که دی ظلام هانه بیانی دچه مالا که. ابلحد دچه و زاروشی لدوی دچه. دن هره که اب زارو براستی جیوی دشوپینه. دچه لبر مزگفتا تاخا ایش قاره رادوسته و رودنه. لی زاروشی دی جه خود رودنه. ابلحد بانگلوی زارو گدکه و جرا دبیجه. خوارزه کانی وره برا. زاروک تی با ابلحد جبری که خواه پره دردخه و دستوی زاروکی و جرا دبیجه. خوارزه تو دکاری جمعه کیلو کی شکری نوکان بکری و بینی.
Zarok ber bi çarşiyê ve û Ebilhed jî ber bi şikevtê ve dimeşe û yekser digihîje şikevtê. Êdî payîz ber bi xilasbûnê û zivistan jî ji bo hatinê rojan dihejmart ku were. Ebilhed roja ku ji bo pêdiviyên xwe çûbû Hezûyê ji xwe re bibrek jî kirî bû. Berê êvarê dema şivan nêçîrvan an jî kesekî dinê li wan dera nedma radihişt bibrê xwe û ji xwe re êzing diçinî. Di anî şikevtê lê ji ber ku cihê wî teng bû, êzingên ku diçinî hinek di anî şikevtê û hinek jî di cê de dihişt. Dema êzingên wê xelas dibûn diçû ew jî di anî û dihat. Rojekî dîsan çû êzingên ku berê birîbû bîne. Roj jî li ber ava bû û li wan der û doran jî tu kes xuya nedikir. Ebilhed êzingên xwe girê dide, dike piştî, dide pişta xwe û hewl dide ku rabe. Lê ji nişka ve dibe şîrqeşîrqa çekan. Deng wisa nêze ku te digoqey li ber wî ye. Xwest piştiyê xwe yê êzinga deyne û bireve. Lê nedkarî piştiyê xwe jî deyne. Ji ber ku girêya kor li werîsê wî ketibû, nikarbû werîs veke. Qederekê wisa di binê piştî de ma. Êdî tarî baş ketibû erdê û dengê çekan jî hatibû birîn. Hema di cih de radibe ser xwe û hetanî şikevtê jî nasekine. Dike nake tuwateyê nade dengê çekan. Heta gelekî paşê fêm dike ku ew jî diz bûne. Ji bo ku roj zû here ava tibin bera rojê dane. Payîz xelas dibe. Berfa li çiyayê hecertûnê û çûlo barî bû, çiya kirbû wekû hêk û hiştibû. Ebilhed di nihêre wê ardê wî têra wê zostanê neke. Dibe ji xwe re hinekî ard bibîne. Şevekê tabeheyv sar bû jî dîsên berê xwe dide aşê mala Reis Hesê. Diçe dikeve nava aşlê di nihêre, di aş de tu ard nabîne. Bi tenê hinekî genimê ku aşkan ji bo heqdestê xwe hilanî bû mabû. Ebilhed genim bera dewla aşê dide, aşê dixebitîne, genim dihêre, dike ard û ardê xwe jî dixe kîsekî û dîsa berê xwe dide şikevtê. Êdî ji xeynî êzing û avê tu pêdiviyên wî bi tiştekî nemabû. Wê salê zivistan ji sala parîn dijwartir bû. Wisa berf parî bû ku berfa çiyayê hecertûnê û çûlo ji qama mirovan zêdetir bû. Lê tuxema wî nebû. Ji xwe re her cure xwarin anî bû. Bi tenê yek caran diçû newala çûlo ji xwe re av danî û dihat. Lê wê berfa ku barî bû rêya avê jî asteng kiribû. Digot niha ku ez herim ji newalê avê bînim û ku nêçîrvanek reça min bimîne, wê giliyê min bike wê min bide girtin. Ji xwe ku pêdiviya wî bi avê çêdibû, berf dixist tenekê, dide ser agir, dikir av û bi ava berfê pêdiviyên xwe didît. Yanê li xwe nediheyîrî. Herçi qas tema ava berfê wekî ava dinê nebû jî, lê ji tunebûnê çêtir bû. Ebilhed ji bo zivistanê jî gelek darên girs anî bû. Êvarê demek darî li erdê rûdinin ji ber ku dûxana agir xuya neke, wê gavê agirê xwe pêdixist û li ber rûdinişt. Êvarê dema ku agir geştibû, darekî girs dixist fikê, ew dar hetanî sibê dişewitiya piştî ku firavîna xwe dixwar ji bo ku agir ve nemire jî xwaliya agir davê ser agir, ew agir heta êvarê wekî xwe dima yanê ve nedimirî. Ebilhed bi her awayê xwe bi tevdîr tev digeriya, bi xenî rojên werin hesabê rojê ku çûbûn jî dikir. Dîsên şevekê ji wê zivistana dijwar bû. Ev serê çend sala bûn ku Ebilhed di wê şikevtê de bû. Bi qasî wê şevê serma nedîtibû. Wisa sar bû ku êdî tu wateya agir jî nemabû. Ebilhed jî nexweş ketbû. Wê şevê dîsên wekî her şev xwarina xwe dixwe, agirê xwe vê dixe û geş dike. Darekî ji wan darên girs tîne dixe agir û dike nav ciyan û dixewre diçe. Dema ji xwe şiyar dibe di nihêre ku dike ji sermana biqefile. Diçe du ta êzingên din jî dixe agir. Agirê xwe xweş dike û li ber agir rûdine. Li erdê qamek berf û sayî çîk zelal, li ezman jî stêrk diraqisin. Ev serê çend sala bû ku Ebilhed di vê şikevtê de bû. Şevekî wekî vê şevê sar û bisaw nedîtibû. Şevekî ji hemû şevan cudatir bû. Wê şevê wî jî nizanbû ji ber nexweşî bû an ji ber tiştekî dinê bû
او قاس ابلحد کتو نوا بان فکران او دپونجیا. قدره که پاشه جنشکان و دنگ بلوره تی. نیوه شوه قامک برف العرده و چولا خالی و دنگ بلوره. تدبی او تدجه خدا را دوستی. ابلحد دبی هبه تونه و اب دنگ باییک وکی دنگ بلوره تی. دبیجه ماکی دین بیا که دبی قیامت دوره لبر لبلوره بخه قیج کره نکتیه. ابلحد تی بردبه شکفتی و باش گهداری دکه. بله راسته. دنگ بلوره. دنگ وسا زلاله که قایده کیجان ستران ایشی دیاره. ابلحد جابن خو مزدده نه. دست خو گز دکه نه. تلیا خود خو آگر نه. اب نخونه. راسته. دنگ بلوره بخواه. قاسک پاشه دنگ بلوره دیچه و بجارجی دنگ فیکینیه تی. دنگ وسا نیزه تدویجی قیل تانشتاوی رونشتیه و جرا دفیکینه. ابلحد تی دبی شکفتی لدردور شکفتی دنهره. جبر رونیه هیوی و جبر سپیبونا برفی کیش بلاقه خویا دکه. لینها تو تشتک خویا ناخویه و دنگ جی بی نابر تی. ابلحد لبر دریه شکفتی و بانگ لخوادیه دنگ دکه و ها دبیجه. از ابلحد اخته. لی تو کی؟ بیجارجی دنگ فیکینی قطبه و چاردن دنگ بلوریتی. لی بیجارجی دنگ جنای شکفتی تدبیجی قی او کسی کل بلوری دخل ناوا شکفتی. ابلحد دچه لداویا شکفتی دنهره. نا لبرجی تو کس ناخویه. چار دچه برده به شکفتی. تدبیجی قی لمشکان دگره. قاستک لبر دری شکفتی لپیاد سکنه و گوداریا دنگ کتی دکه. قاسک پاشه جنشکا بردن قطبه و اوجی دیچه بر آگر لور رودنه. دنهره دیسن دنگ بلورتی. به جارجی دیچه لبر دوی شکفت رودنه و گهداریا دنگ بلوره دکه. دنگ دیچه تی. هیندنه اوجی نزانه چه بکه. هم جه ترسانه و هم جه سرمانه دکه که بقفله. وسا ماتمای مایه که نکاره پاش بشی هره و خول بر آگر گرم بکه. وی دنگی بقاسی ساعته که دوم دکه و دجه ده قطبه. پشتی که دنگ بلور و فیکینیه ته برین او جی بقونکاش که پاش بدچه و خواه دکینه بر آگر و حتانی سبه وسا وکی پیکره که لبر آگر رادوسته. شب خلاص دبه و هندنا آگر جی بمریه. و ابلحد چی خواه بخواه دبیجه. و سرما کته تفکی تو کاته لحوا دجمه ده اب نه کار انسانانه. هبه تونه به اب دنگ جنو پریانه. دبه سرمایه ده انسان نکاره 5 دقل دربه بسکنه. ما کی دین بیه کود به سارو سرمایه ده وره لبر و لبلوره بخه. ابلحد جبر به بیاره وسا دکه و روشکه که نکاره جخورا آگر بکه و نجی دکاره خواه تیخه نوا نوینن. نزانه حیا کینگی وسا لقون رونشتیه. قاسک پاشه هول دده که رابه لی نکاره رابه. بویه وک دار و مایه. نه دکاره رابه نجی دکاره جخورا خوارنه آماده بکه. جخور که خوارنه آماده بکه جی نکاره بخواه. جبر که دنگ بلوری و فیکینیه او زیده ترساندیه. لیبن وی، زمان وی و دب وی جی بیچاره کی به کل بونه. حاصلی تد بیجی قیج زنار کتیه و همو هستین وی شکستنه. نکاره خوشجیه خود تب بده. تد بیجی قیب عرده و زلقیه. ابلحد 10 روز و سال عرده لپاپوچ کان تب دگره. نه دکاره جخورا خوارنه چکه نه جی دکاره خوارنه بخواه. دو روز اولی دا آگری ویجی بدمره و هندران نکاره جخورا آگری جی بکه. جبرچین آجی قرا زکی وی بو. حاصلی بکوتاکی خود گینه برکوپا قلیه. جکوپه هنکی قلی در بخواه که بخواه. لی پریا کدبی وی کل بویه نکاره گوشت قلیه بجو. گوشت قلیه داتینه سر تحتی و بکبره که وی گوشت هور دکه دخواه و دکوه ناو نوینن و رادزه. دما کشخو رادوه دکه کشتینان ببهجه. ورده ویده لآبه دگره. لی دلو پکشی آب نینه. وی روژه هنکی تینه خواه برفه دشکینه و دیسون خود خواه ناو نوینه. بریا به بیره دما کتی دبو شخورا برف دانی دخست تنکی
û dida ser agir û ew ava berfê vedixwar. Lê niha agir jî nîn bû. Divê ji xwe re here ji newalê avê bîne û were, lê ev jî xetere bû. Ku nêçîrvanekî rêça wî bibîne, wê wî jî bibînin û wê ew jî were girtin. Hêdî tiştekî ku wî jî bikira nemabû. Êvarê dîsên hinekî wê qeliya şor xwar û xwe xiste nava nivînan. Şîva wî jî bi tenê qelî bû, ji ber ku agirê wî vemirî bû, nikarbû ji xwe re xwarinê çêke. Ji xwe ji ber vemirîna agir, ji bilî qeliyê tiştekî ku çêke û bixwe jî nemabû. Xwarina wî bi tenê qeliya şor mabû. Êvarê dîsên hinek wê qeliya şor dixwe û radizê. Lê serê sibehê dema ji xew radibe, dike ji tîna bibehece. Hinekî berfê dixwe, lê tîna wî naşikê. Li derdora xwe dinhêre, dilopek jî av nîne ku vexe. Tê devê şikevtê û li derve dinhêre ku berf wekî kayê dibare. Xwe bi xwe dibêje ku niha ez herim ji xwe re avê bînim û werim, ew ê berfa ku wekî kayê dibare gelo wê reça min wenda neke yan na? Di navbera herim an ne çimde diçe û tê. Dibêje ev berfa ku wekî kayê dibare zinaran wenda dike wê çawa reça min wenda neke. Heyva sibatê bû. Sibata dîn û berf jî wekî kayê dibariye. Ebilhed radihêje cêra avê û berê xwe dide newalê. Dema digihîşe newalê, hema di cih de berf disekine û rojê jê re serê xwe ji binê ewran derdixe. Ebilhed li rojê dinhêre û jê re wiha dibêje: Wey tu bi ser serê min û bavê min re hatî. Tu li benda min bûyî ne wisa? Tu heta nihal ku bûyî? Qey te zanibû ku ava min xelas bûye. Tu jî bi min re xayîn derketî û hîn gelek rexneyên din. Ebilhed bi piranî heyva sibatê rexne dikir. Digot bawerî bi vê heyvê nayê. Sibat dişibe hêza dagirkeran. Tu nizanî ku wê ji kîjan alîba êrişî jî were ser te. Lê çi bûbû ji xwe bûbû. Têr ava xwe vedixwe, radihêje cêra avê û berê xwe dide şikeftê. Ne wê rojê û ne jî sibetirê berf dibare. Tu dibê qey li ezmana jî berf xelas dibe. Xwe bi xwe dibêje: Roja reş ji sibê ve reş e. Lê roja min ji dengê bilûrê û ji vemirandina agir ve reş bûbû. Dema ku agirê min vemirî, roja min jî reş bû. Serê sibê bi tîrêjê rojê re dengek hat. Tu kî teslîm bibe. Dinhêre ku leşkeran şikev dorpêşkirine û bang lê dikin. Tu kî divê tu demil dest teslîm bibî, yan na em ê te di şikevtê de bitebizînin. Tu nabêjî rojek berê nêçîrvanan reça wî dîtine û agahî dane qereqolê û leşkerên qereqolê jî ji bo girtina wî hatine şikevtê, dorpêşkirine û bang lê dikin. Ebilhed tê devê şikevtê li ber derî dora şikevtê dinhêre ku bi dehan leşker hatine ji bo girtina wî. Lê devê şikevtê li ser çokan rûdine û ji leşkeran re dibêje: Ez teslîmî Roma reş nabim. Heke pêdiviya we bi girtina min heye, hûn werin min bigirin. Leşker bi hêsanî nikarbûn têkevin şikevtê jî. Şikev di nîvê zinar de bû û bi ser de jî hinekî bilind bû. Ebilhed dinhêre ku serê leşkerekî tê re derket. Tu nabêjî pêlik anîne. Spartine zinarê şikevtê û leşker bi pêlikê derdikeve jorê. Ebilhed radihêje şîşa goşt û ji leşker re wiha dibêje: Îcar dora min e kero. Xwe bigire. Ez ê tola axîna şevên dirê ji te bigirim. Ez ê tola zarokên ku gora xilalê de hatibûn fetisandin ji te bigirim. Ez ê tola wan hestiyên ku di devên kûçikan de bû ji te bigirim. û êrişî leşker dike. Leşker bi ser piştê tevî pêlikê dikeve xwarê û hetanî nava newalê jî digindire. Dema Ebilhed hatû devê şikevtê, yekî gundî wî nas kiribû. Yê gundî dibêje: Ebilhed, teslîm bibe. Serbaz soz daye wê tiştekî bi te neke, netirse. Ebilhed dibêje: Ê baş e, wê çaxê bila serbaz bi tena serê xwe were jorê. Pêlikê didin ber devê şikevtê û serbaz hil dikişe diçe hundirê şikevtê.
به ابلحد را داخبه. سرباز کو بناو علی بارود دهات ناسکره جی ابلحد را دبیجه تشتکی که تو بدی من هیا یا نا. ابلحد کیسی که زیرن وی تیده بونج بریکا خود دردخه. جی کیس هنکی زیر دردخه ده دست علی بارود. کیفا علی بارود دیجه. بریکاوی گرم دبه. ابلحد و علی بارود به پیلکی داد کبن خواره و تین. لشکر ابلحد دبن قراقولا مال دیار. مال دیار حریم کشم شمیه. لقراقول پشتی لپرسینی وی برددن. ابلحد پشتی کتی بردانه یکسر بره خود ده نابا گند و دچه مالا خاطی. مالا رشید سیرو. خاطی جی لوی مال بر رشید را زوجاندی بون. گندی جی همی لوی مال دجبن. خاطی جی ابلحد را خوارنه تینه ابلحد خوارنا خودخواه و را دبه دبیجه. ازی هر مالی. مالا ویل نابا گند بون. خاطی جرا دبیجه ابلحد نه هره نه جیوی خانی خوی کبیه خربه ببینه. ابلحد دبیجه حیره خربه بجی دبی وره چه کرن او دی چه مال لی چه مال جخانی وی کبرک جی لور نمایه جوی دارا توی نبویا وی ابلحد جی دوسا خانی خون ندیتا. ابلحد با آلیکاریا گندیان جخورا ستارکه چیدکه او جی گندیان چند کر دخوازه. دچه عالم خواه ین دشکر تیده جی تینه. ایدی عبدالحد جی بوبو خودی مالی. لی بتنا سر خوبو. دوی هویتی دا جمالباتا وی تو کسی کیوی نمابو. خزمی همو هاتون کشتن. جبر بان سر پیهاتیان گندیان دل خوب پید شاوتاندن و آلیکاریا وی جی دکرن. به پرانی جی خاطی آلیکاریا وی دکر. جیلی وی دشوچ یرا خارن چه دکر. ابلحد دیسن وکی بره کتو ناوا کارو بار خوی روزانه. لیوی جاری جی پرسگیره که کدن در کتو هولی. گندی همو مسلمان بون. او بتنه نه مسلمان بو. او جی جبو گندیان شرمکه مزن بو. دیبه او جی بو بیا مسلمان. روشه که گندی بانگ لیدکن او جرا دبیجن. ابلحد ام دخوازم تو جی وکی ما ببی مسلمان. تو دبیجی چه؟ ابلحد دبیجه هم ببیجن چی وکی وه او خواه بخواجی وها دبیجه ما از دکارم جوارا ببیجم نه از زانم که نابونی کم عاقلیه نابونی برچیبونیه نابونی جیانا دشکفته ده بکرتاسی نابونی مرنه مرن ما کی دکاره جوارا ببیجن نابونی نه هده منو بابه منه اوش گندیان را دبیجه از زانم که چلکا قنبرخ ناوه گند خرا دکه. جبر که از خریستیان هنجی مسلمانن از جبونا و چلکا قنبرخم. و ناوه و خرا دکم. لی باش بزان من جبو که ناوه و خرا نوه از نویم چلکا قنبرخ و از ناوه و جی خرا نکم. از جوارا نوه جمنا. باشه. گندی دبیجن. ایده باشه. اما سبه آنجی دوست به تببن هرن هزانه. لجم سیده هزانه توبه بکه و تیشی وکی ما ببه مسلمان ما نباشه. ابلحد هره چی باشه و چیشی خرابه وی بدن آلیه کی اون جمی چی دخوازن وی ببیجن. چند روش باشه جبوک وی بکن مسلمان دوسه گندی و ابلحد دچن هزانه. هزانه لجی هزانه گنده سیده دچن مالا سیده هزانه. ابلحد لبر دست سیده توبه دکه و اوجی وکی شمشمیان دبه مسلمانه که خاص و دمینه. کیفا گندیان ته ماوی چوا کیفا من نهاتا نه هجمارا مسلمانان یک زیده بوبون. سیده بان گندیان دکه و جوان را دبیجه جنها و پی و ابلحد نینه. من ابلحد کشت و منا بیوی کر صوفی احمد. چوانه؟ گندی همو به هفراد بیجن نابل دنیه به والله نابه کی گله که قنج و خوشه جی ماوی ابلحد نابه کی و حال لکو داره ببینه. شیخ شو گندیان را دبیجه اون هرن و صوفی احمد لبر لگل من بمینه. صوفی احمد پشتی که دینی وی گوهر تن کاری ویشی گوهری بو. ابلحد بر یوی کمکشی خودی مال و حال بو
خودی پز و رز بو لین ها بویا خلام سیدا و سیدا را خلامتیه دکه ابلحد تبی کبی کاری ناپجرینه جی جنچاری خلامتیا سیدا قبول دکه هیدی دبه خلام شیخ کسی که دهاتن زیارت شیخ خدمت وان دکر دیارین که شیخ را دانین وان جیج هف و دخطاند آلابین خارنه دبر لکیدر داتانی و سوالان جی دبر دخست آخره سوالان حاصلی بوبو نامال یمال شیخ ابلحد دما کل هزانه فیری فن و فتن شیخ و مرید شیخ جی دبه خواب خواد گود هکه مسلمانی وها به از مسلمانی نپجرینم و از دیسن هرم سر اولا خویا بری جبر کوان کسین که شیخ را دیاری دانیم بپرانی کسین هری خزان بون و شیخ جی دوی فرق ده بون دیارین که شیخ را دانین لحساب شیخ جی دهات لو ما شیخ جوان را ند گود هون برچینه جمر را دیاریا نینن ابلحد روژه کی لبر دریه مالا شیخه دنهره که ظلامکی بزنک دستی ویده او تی بر مالا شیخ ابلحد لروش ظلام دنهره دیاره ظلامکی هجاره پیلابا وی قطاندیه و پیلابا خوب بین ریس گیره دایه و صادقیه که ظلام نکاره جخوره پیلابا که لاستیک شی بکره لی جی شیخ را بزنک آنیه و شیخ جی بی روشا بچاوی سر خود بینه لی ظلام را نابجه تو برچی تا چما بی بزنه جمره آنیه ابلحد ظلام دو پرسه چند بزنین تهنه ظلام سی بزنین مبون من یک شیخ را آنی اونها دهب مانه ابلحد ایده باشه چند زاروکین تهنه ظلام 4 زاروکین منه ابلحد پیلابه تا قطیه تو چماش خورا پیلابه کی ناکری ظلام ای سال جمره نصرفی کش خورا پیلابه کی بکرم ده حتان سال حاتی خود مازنه ازی به زبستان به پیلابه اداره بکم ابلحد وای زبستان جهات آبوریت چوایه ظلام ماوی چاوبه امزک کی تیر و دوزکی برچینه ابلحد مادم زاروکن تزک کی تیر و دوزکی برچینه ده چما بزنا خوش مالا شیخ را آنیه دو اولا اسلام او ده همو اولان ده جی کسک نکاره رزق زاروکن خوب ببه او بده کسکی دن تدخوازی بلا شیخ به و تدخوازی بلا اولدار اکی دن به ما فتنینه که ترزق زاروکن خوب ببی بودی کسکی دن اب هلوستا تا تو اولان ده تنیه ظلام هکه گزک خوارن ده قرکا مرا ده چه خواره او جی بسایه سر شیخه ازی چواج شیخ خورا بزنه نینم ام همی بسایه سر شیخ دجین ابلحد خوب خود بیجه هکه مسلمانی وهابه اب مسلمانی جمره نابه ابلحد بیلابا که مریدن شیخ شوی را آنی بون تینه دده ظلام و جزران را دبیجه برچی هشتن زاروکان ده تو اولی ده نینه و موافقه جنینه که تو زاروکن خواه برچی بهیلی و رستوان بینی بدی شیخ اب هلوست ده تو اولی ده نینه خواده جینه گوتیا زاروکن خواه برچی بهیله و نانوان بده شیخ و ملایان ظلام جه ابلحد را دبیجه های تشته هیا که تو بوی کافر ابلحد دنهره که نکاره تشته کی تیخه سر ظلام چه را دبیجه تو گناه زاروکان دخیر سستی خواه لی بلا دویته لگبولا تبه و دب ظلام برده روژه که روژن زبستانی و لعرده جی قامک برف ابلحد دنهره ظلام اکبر بمالا شیخ بته و جسارمانا جی دلرزه ظلام تی بر ابلحد و جی دپرسه گلو شیخ لماله ابلحد بلی لماله خیره ظلام کره من جن روان دیه بلا شیخ داوا مچه که یا نه وی کره من بکجن او جی ظلام دبه با شیخ و شیخ را دبیجه حال و مسئله بی ظلامی ابه ظلام اولی دیچه دست شیخ ماش دکه و داوی جی جبری که خو هنک پره دخه بینی دوشه که شیخ لسر رونشتیه و دبیجه شیخ من وکی تو جی زانی کره من جن رواندیه گر جی دعاین تنه و وی بکجن تو کاربی جرا دعا بکی کره من یکی بتنیه
Ebilhed piştî vê bûyerê ji şêx destûra xwe dixwaze û cardin vedgere Şimşimê. Li Şimşimê cardin wekî berê karê xwe dike, rezê xwe xwedî dike û cardin dest bi diziyê dike, kurmê şîrî heta pîrî. Ebilhed hîndina zilamekî azad e. Dîsên wekî berê karê xwe rojane dike û carnan jî diçû pez an jî dewar didiziya, wan dibir difrot lê dema karê wî tunebû jî geh kaniya gund kaniya mezin paqij dikir, geh diçû dîwarê dêrê yên xera bûbûn ji nû ve lê dikir. Te digot qey berpirsyarê vî gundî ye ku ew qas li gund miqate dibû. Tim li nava gund wekî ku li tiştekî bigere digeriya. Lê li çi digeriya nediyar bû. Bi piranî diçû der û dora newala Dehlê, newala Terma. Hestiyên ku li wan çola bûn wan kom dikir, binax dikir û dihat. Yekcaran jî diçû li der û dora Hilalê hestiyên jin û zarokan binax dikir. Li der û dora gola Hilalê piriya hestiyên wan jin û zarokan binax kiribû, ew derbûbû wekî goristanê. Ku ji tirsa gundiya nebûna belkî jî dora wan hestiyan ku binax kiribû dîwar bikira. Carnan jî bi rûspiyên gund re rû dinişt û guhdariya wan dikir. Bêçewa xizmên wî hatibûn kuştin, lê ji xatê û pêve kesî jê re rastî nedigot. Ji ber vê tevgera Ebilhed gundiyan wiha digotin. Av raweste, agir raweste lê Ebilhed ranaweste. Tu dibêjî qey hinekî şûjinê di qûna wî re dikin ku ew qas bê tebat e. Geh li nava gund xuya dike, geh li newala Terma, geh jî li der û dora gola Hilalê bû. Dema jê re digotin heyra tu ev qas li çi digerî? Tu çima ji xwe re li derekî nasekinî? Digot, ev agirê di nava min de ye, di nava we de bûne, hûn ê bi serî te bigeriyana. Dema ez diçim pişta gund li binê gund bang li min dikin. Ez tên binê gund li derekî dinê bang li min dikin. Loma ez jî nikarim li tu derê rawestim. Yekî gundî dibêje, Sofî ma kî bang li te dike? Qey cin û perî bang li te dikin. Çima kes bang li me nake? Me digot qey tu bûyî Sofî, me nizanbû tu bûyî şêx jî û tinazên xwe pê dikir. Lê Ebilhed guhên xwe nedda tinazên gundiyan. Bi tenê wiha digot. Ya hatiye serê me, Xwedê nene serê dijminê me jî. Di vê cîhanê de mirov naxwaze vê zilmê were serê dijminê mirovan jî. û carnan jî wiha digot. De qey Xweda Teala di eniya me de ev hovîtî jî nivîsandibû. Ebilhed heke xwediyê vê vîna bihêz nebûya, wê axulê xwe wan da bikira, lê vê vîna wî li piyan dihişt. Belkî jî ji bo rojên bên plansaziya tolhildanê dikir. Beriya wê komkujiyê şeniyên Şimşimê ji 2000 kesî zêdetir bûn. Lê niha bi tenê 3 malên Kurdên Şimşimê û çend malên ku dewletên wan ji Hezroyê anîbû li Şimşimê bicih kiribû, wekî dinê tu kesekî li Şimşimê nemabû. Ew hemû gumeguma zarokan jî nemabû. Ebilhed digot gelo wan çûkên zarşêrîn bi kive çûne. Hîngina dengên çûka jî nedhatûyî. Dem dawiya Gulanê bû. Gundî hemû di nava kar û barê xwe de bûn. Lê tu karê Ebilhed tune bû. Tevî ku karê wî tune bû jî, lê sekna wî jî tune bû. Geh li binê gund bû, geh li pişta gund bû. Ji wî û pêva jî kesî nizanbû li çi digere. Lê wî baş zanibû li çi digeriya. Bi piranî jî diçû newala Dehlê, newala ku xizmên wî li wê derê hatibûn qetilkirin. Diçû wê newalê, newala ku ji wê rojê û vê bi navê newala Terma dihat zanîn. Ebilhed bi şev li mal bû û bi roj jî geh li newala Terma û geh jî li der û dora gola Hilalê li hestiyên xizmên xwe digeriya. Li ku derê hestiyek bidîta, axê dikola û wan hestiyan binax dikir. Ji devê gundiyan zilaman li newala Dehlê yanî newala Terma û jin û zarokan jî di gola Hilalê de fetisand bûn. Lê gundî bi vê tevgera wî nerahet bûbûn û jê re wiha digotin. Sofî Ehmed bûye Misliman, lê hîn jî dev ji hestiyên fila bernade û wî rexne dikirin. Ebilhed bûye havînê û heta serê payîzê karê wî binaxkirina van hestiyan bû û yekcaran jî diçû nav rezê xwe. De qey 3 pala rezê wî jî hebû.
لی حتی سر رزان زاروکان تری برازی و نهشته. جبر که کسی وی تو نبو، زاروک به ترس دکت نوا رزیوی و تریوی ددزیان. وی جوان زاروکان را دنگ خون ندکر. این دنا پاییزی خلاص بوبو. و زبستان دست بکری بو. چوندنا ابرهت یا مزگفت نتیده، تکلیا وی و گندیان جی خوش بوبو. لی جبو که نچه مزگفت جی هنجه تیوی گلک بون. گه دگوت ازی بزدازمیجم و گه جدگوت چکم نم قریجن. حاصلی نه چو مزگفتی و تمجی و هاد گوت. من واتا چوندنا مزگفتی لحظانه دید. بیچه و شیخ و ملا مزگفتی جبونا برجواندین خو بکار تینن. دماوان گندین هجار شیخ را دیارید آنین من واتا چوندنا مزگفتی فهم کربو. وی ظلامه که دمالا وی ده نام تنه بو لیج شیخ را جسه بزنین خو بزنه که آنی بو و روژه من واتا چوندنا مزگفتی دیتی بو. لو ما چوندنا مزگفتی نه به دلی وی بو.